Assalamu alaikum. Bizning fundament shunday bo'lib qoldi. Şu etapda. Şu yerlerin büyüklüğü 50 santimetre olup gitti. Bulacağı takansa başına çeyim vardı 30 metre. Bulacağı 10 metre. Burada videoda aytkamın. Dağı 2 gün katırıp işlesek bütöbüz. Biroq bugün iştebey turgan bolup kaldık. Keche Zaylo'dan jaman kabar gelgen. Bir жылкынын тайдын сүрөтүн жиберишти. Өлүп жаткан. Кимдики экени белгисиз. Биздин bir тайыбызга окшошуп турат. Точно билбейбиз. Биздики ал биздики эмеспи. Срочно ошол жака жөнөп атабыз. Бүгүнчө иш токтоп турат. Бул жерге баягы 1 tonna sement tügönüp, keyin dagы 2 tonna düşürgönbüz. Andan jarımı daha ketelek. Bu yerde 1 tonnadan aşık var daha. Kıskası 2 tonnadan aşık sement ketti uje. Mundayça aytkanda 2,5 tonna sement ketedi okşoyt fundamentke. Bunal jer stupenka oldu. Bunal jagыбыздын fundamenti ötө эле пас болуп калгандан oyun ötele жерге жакын болуп калгандан ягы бийик болуп 60 сантиметр болуп кеткендиктен ушул жерде ступенька кылдык, көтөрдүк 10 сантиметр. Bir кирпич, bir катар кирпич бияка өзүнчө урулуп келет, экинчи катардан кошулуп кетет. Şunday. Ушул жерлер kaldı da. O da kalasa bugün bir taylarga barıp geleli. Жылкыларды bir çoğultup geleli, ondan keyin başlayız daha. Bugün nalar daha ketedi. Umar, Usman, Rayhan. Atam, Kancibek akam. Aha. Gelelç. Ölüp жаткан тайын не тай болду экен? Биздики эмеспи?
saldık. Tuzlu saldık. Bunlar semiçkeni aldı. Zapastak. Ha? Aha. Maçtan usul yerge taştayız. Ova. Ova. Cöbürömen de buna. İkinci rahatsıya kalk da ken. Uyda turgan rahatsıyani aldın bile. Al polni ile olçu zaryatı. Bilmem al eskimge gereği yok bolsa gerek. Üçüncü rahatsıyani buna baldarga berip koyalı. Bular sındırat. Anten sındırıp koyuyoruz. Kırgızca söylesene. Ne dedin desin? Birinci basarsan hemen söylüyorsun. Neni basasın? Knopkasın mı? Rahat sındırak. Kantip. Rahat ya. Siz nasıl dersiniz? Biz ayrılış yolga geldik. Daima жүрчү жерге. Ушул жерден daima мен түз кетчүмүн ал жака. Камчыгымдайынан кырга чыгып бул жака кетчү. Өткөн сапар мал жактан таппай суунун бул жак өзүнө өткөрүп жиберген экен. Ошол жактан камчы алып жылкыларды таап келип, ушул жерде толуктап, кашага камап алып, курттаган жерин дарылап, бул жака киргизип жиберген. Мына жака төргө айдап жиберген. Баарын толуктап туруп. Ушул жакта bir tay өлүп калыптыр. Ошол сүрөтүн бизге жибердиле. Biz geç bildik. Bugün geldik. Kaysıl tay oldu eken. Bizden bir tayga okşoşup turat. Может быть, ал биздики эместир. Биздики эмес дейин десек, биздин тайдан башка тай жок экен бул жакта. Бирөөнүн 3 тайы бар экен. Башка тай бул жакта жок эле дейт. Азыр барып көрөлүчү, каерде жатат. Не болуп өлгөнүмүш. Birinci Rusya'dan gelip ушул жака биринчи жолу чыккандан Кудайга шүгүр жакшы. Бышылдабай, бышылдабай. Кыйла арыктадым. Курсак жоголду. Буттар чыңалды. Арыктап бир аз чыйрагыраак болуп калдым. Атайлап жүрүп атам. Камчы атка минип алыңыз десе да болбой. Daima maşinada жүрүп майып болуп калышыма аз эле калган экен.
Sol jaka bas, sol jaka. Давай, иди. Давай, Усман. Вперед. Ey, bu yoqqa basqila mana, bu yoqda, sol joqda. Sol joqda yo'l turmaymi? Ha. Tez basıp çıkıp ketsene. Давай, bu yoqqa basqila, sol joqqa. Ay. Oh. Al жақам неге барып алдың эми? Мына жаққа басқыла, мына түз жол ғой. Мына жақта түз жол тұрады мына жақта. Усман, мынандай баса берсең мына жаққа түз жаққа. Ооба, о жаққа кет. Umar, öte alasın be mi? Umar, çurkaş gerek, çurkaganda taygalanbaysın. Çurkaş gerek. Sekirip çurkaş gerek. Bir yerde köpkö turup da butunu koyup turup sıraz al. Çurkaş gerek. Çurka. Çurkasan taygalanbaysın. Çurkasan bu yoqqa çurka, Ildıy çurka bu yoqqa. Ildıy çurka. Çurka, çurka, ıldıy çurka. Öyle emes, ıldıy çurka. Usman жаққа çurka. Tika turup çurka, Bas. Ne oldu? Çarşadın mı? Bir yerde kalıverin de. Biz getiverelim ha. Bas onda. Gelbeyle koy oyda otasın mı ha? Думаешь, наверное, зачем пришла, да? Бас. Өлгөн тайга жакындап калды окшойт. Камчы кетти ат менен. Камчы, мыналар чарчадык дейт, кичине дем алып алалычы дейт. Дем алдырып алайын буларды. Майли. Усман, ne oldu? Çarşadın mı? Sen жалқы отырбайсың be? Sen жалқы отырбайсың bu баспайды екенсің. Umar, ne oldu? Sen de çarşadın mı? Kişinerle çarşadın mı? Rayhan çarşadı safsemine. Rayhan ne? Bergele. Nereye gel otur. Jone. Ular Kırgızca videonu alıp oldu. Tura süylöp atağı, tura mı süylöp atağı, uyat buyat emes mi baribir. Arlaştırılı urdurup atadı. Son yerden geldik ana. Porterler tarafta şerde. Ertege mal bazar.
Mal bazarga mal alıp düşe turgan porterler şerge gelişiptir. Rayhan. Ne oldu? İyilep atasın mı? İyilep aylatırsın mı? Ne oldu? Beri karaç. Жақшына әлесің mi? Ata. O ne kadar? Ya Reyhan. Bizdeki yok kan. Ha? Çoluğa değil mi hazır? Ne yapıyor? Açık böyle ölç. Ay. Bu nasıl bu neydi? Kurtlap gitti. Tüh. Geç hele suratında. Şey kurtlap gitti. Burası ölç. Ne öyle? Yok ay bu da. Neme barıq şey dı. Bizdeki iken de. Dı dep turат. Dı okşaydı. Mına kolotda ölüp жатат. Ne olup ölgөнü belgisiz. Piyaga sasıp ketti. Geçele жақшына эле сүрөттө жақшына болчу кечеги сүрөттө. Ал кече сүрөт кече бизге барганы менен бул жакта интернет жок болгондуктан ал 2-3 күн башта тартылган болушу мүмкүн. Бир жери ичпичи ооруп өлдүбү же бул жактан тоголонуп өлдүбү белгисиз пока. Жанына туруп болбойт, сасып кетти. Окшуп куш үйейин дедим мен. Биздин тай экен. Жалко. Жазда 60 миңге алынган. Азыр ушулар азыркы июль айында мал базарда 80 миң болуп турат. 80 миң жалко. Ладно. Жаратылыштын мыйзамы ушундай. Алланын тагдыры. Жаратылыш. Мал карайм десең, мал көбөйтөм десең, ушундай чыгымдарга чыдашың керек да. Ар нерсе болот. Ит куш тиет, карышкыр тиет, учуп өлөт, ооруп өлөт, жоголуп кетет. Ар нерсе болушу мүмкүн. Азыркы окшоп мына себепсиз эле. Себебин билбей калдык да, эмне болуп өлгөнү белгисиз. Себебин такыр билбей калдык. Мына Кашкатай сары кашка биздики. Ана Д деген белгиси бар. Бу Дилашов деген белги. Жана өлгөн тайдын ушундай Д тамгасын көрө албай атпадыкпы? Бул башкалары чужойлор. Бул жакта да чужойлор бар экен. Райхан, су içtin mi? Ha, içeceksin be. Mınандай tetiri giysem. Ha.
Kana. Oho. Mına es alıp atışat. Suunun jeginde. Albenin ezilip ketken okşayt. Dağı ezililekte cevap aldılar. Erip ketelekte jep algıla hazır ha. Kalbasası var eken ana kanın. Kapçak alıp alıp attırılek da. Başka birisinden Suunun jeginde mına. Жылкы караганча эс алып атабыз. Мына колбасанын мындай призи бар экен. Ашчы. Аккуратно ашчы. Приз чыгабы экен бизге, а? Ошону бетине коюп алып ашчы. Не кылып койдуң, алып кетчи. Бул эч нерсе окулбай турган эле. Тутуп таштадың го. kütüp taşladı. Бул өзү негизи мынауну өтө качествосу начар жасашыптыр да, оңой эле арчыла турган кылып койсо болмок. Колдорунан келбептир ушуну кылыш. Өзүнү мындай нерселер оңой эле арчылчу өзү. Окулбай калды эми не бар экенин. Капа болбоңуз деп коюптур. Ладно. Өтчү. Оп. Ай малатты. Kaç. Kaç. Hoppa. Taşla ana жерге барып ташта отырып туралы. Азыр камчакаң тайларды айдап келет. Биз мына жерде күтөбүз, азыр камча айдап келсин тайларды баарын. Çalkan бар жерден этияттап өт, а? Умар, мынандай капталдап барсаң болот эле го. Мындай барсаң болот эле. Камчы буяка кеткен. Тайларды ушул жерге айдапчы. Силер убара болбой ушул жерде отуруп тургула деп. Биз ушул жерде күтүп атабыз. Каягында экенин билбейм. Сурайынчы азыр. Камчы жеттиңби тайларга? Камчы, тайларга жеттиңби? Тартпай калды го. Алыска кетип калды экен. Биз баягы эле жердебиз. Тамактанган жерде. Мына жерде отуруп тамактандык. Мындан да тайлар жүрөт, арасында биздин бир тай мына жерде кашка. Өлүп калган тай. Мына жерде өлүп жатат, мына жерде өлүп жатат тай. Биз мына жерде күтүп атабыз.
Kamçının gelişini kütöz hem. Ado. Ada bir kesiz. Kana. Ne kanal? Kaysı? Ne deysin? Ona sarı tay. Bizdeki. Ha, oşo sarıtay bizdeki eken ha? Ha ona sarı. Buna sarı kaşka ha? Kantip bildin sen? Kantip bildin? Ya gözü kırıyor. Dı жазылып тұр. Ha. Молодец. Азыр Камчакаң мына жактан көп тайларды айдап түшөт. Мына жерде отуруп туралы эми. Азыр ушул жерге камчы тайларды айдап түшсө туз беребиз. Мына тайларга туз бере турган сонун жайык таш экен. Şöyle tuz verip getiririz. Şunday Allah Taala berip sınayt. Allah Taala kayra alıp da sınayt eken. Allah Taala kimge dünya berip atsa, baylık berip atsa al sınoosu. Eğer de algan bolsa, alınsı dağı sınoosu eken. Allah Taala'nın sınoosuna жүрөгүндө кимдин ыйманы бекем болсо, ошолор чыдаш туруштук берет экен. Кимдин ыйманы алсыз болсо, ал кыжалат болуп, кайгы капага чөгүп, кээ бирлери давление болуп, стресс болуп, ар нерсе болот. Эми баары бир өкүнбөй койбойсуң. Бир тай өлүп калса дагы баары жүрөк тыз дейт экен да. 80 000 сом жакшы эле акча го. Кече кабарды угуп алып кыжалат болдум. Кийин бүгүн келип азыр көз менен көрүп кап жалка тээп калдым анан. Бирок Имам Азам рахматуллах алейхинин алхамдулилла деген сөзүн эстедим. Ал İmam Azam rahmetullah aleyhi özü ulu imam daima ilim çöyrөsүндө болгон, жаштайынан баштап илим алып өмүрүнүн аягына чейин кийин улуу имам атка конуп илим берип адамдарга дин үйрөтүп дайыма мечитте элдердин арасында болгон. Бирок ошол эле учурда ал бизнеси дагы болгон, соода кылган, башка мамлекеттерден товарлар келип турган, кайра башка мамлекеттерге андан товарлар кетип турган ушундай оптовой, крупный соода кылган киши болгон. Кербендер менен, ат кербендер менен, төө кербендер менен деңиздеги кемелерде товарлары жүрүп турган экен. Күндөрдүн бир күнү İmam Azam мечитте сабак берип атса, адамдар чуркап келип, "Ой имам, сиздин деңиздеги кемеңиз коркунучта. Деңизде штурм болуп, деңиз толкуп ташып атат." Десе, İmam Azam "Алхамдулилла" деп коюптур. Анан шакирттери "Биз таң калдык" дейт. İmam түшүнбөй калды окшойт. Жаман кабар келсе, "Алхамдулилла" деди депчи. Кийин бираздан кийин дагы жана кишилер чуркап келип, "Ой имам, сиздин кемеңиз амандыкта, кыжалат болбоңуз" десе, улуу имам бираз жүрөгүн тыңшап туруп, "Алхамдулилла" дейт экен. Шакирттер айтат, "Биз таң калдык" дейт. Жаман кабар келсе да "Алхамдулилла" деди, жакшы кабар келсе да "Алхамдулилла" деди. Анан өзүнөн сураптыр.
О имам, айтыңызчы сиз. Биринчи кабар келгенде алхамдулилла дегениңизди түшүнбөй калдык. Бирок экинчи кабар келгенде алхамдулилла дегениңизди түшүндүк дептир. Жакшы кабар келгенде алхамдулилла дедиңиз. Бирок жаман кабар келгенде дагы алхамдулилла дегениңизди биз түшүнбөй калдык десе, имам Азам айткан экен. Силер түшүндүк деп аткан алхамдулилла дегенди дагы түшүнбөпсүңөр дептир. Мен жакшы кабар келгенде алхамдулилла дегеними түшүндүк деп атпайсыңарбы? Аны дагы түшүнбөпсүңөр дептир. Мен жаман кабар келгенде мындай жүрөгүмө тыңшасам, жүрөгүм жаман кабарга кыжалат болгон жок. Ошого алхамдулилла дедим дейт. Жүрөгүмдөгү иман бекем экен деп. Экинчи жакшы кабар келгенде да жүрөгүмдү тыңшасам, жакшы кабарга сүйүнгөн жок дейт. Ого дагы алхамдулилла дедим дейт. Жүрөгүмдөгү иман бекем экен деп. Ошондой эле биз дагы ушундай учурда алхамдулилла дешибиз керек. Оорубай сыркабай жүргөнүбүзгө шүгүр. Алхамдулилла. Дүния байлык келет да, кетет да. Бул дүйнөдөн биз дагы кетебиз. Камчы тайларды таппаптыр ал жактан. Кыскасы бул жактан дагы тайлар башка жака өтүп кетиптир. Өткөнкү сапарда биз жок болуп таппай кеткенбиз, бирок эртеси камчы башка жактан таап, ушул жылгага киргизип коюп кеткен да, ушул жерге киргизип коюп кеткен. Ал кеткенден кийин ошо анабул жерде бир тайыбыз өлүп калыптыр. Бир тайыбыз мындан да чужой тайлар менен жүрөт. Калгандары ушул жакта жүргөн экен эле, мурда көргөндөр бар экен эле. Азыр барып таппай коюп, ушул жакта кой караган койчу бар экен, ага жолукса, ал айтыптыр, сенин тайларың бияка ашып кетти дептир. Камчы азыр кетти. Ошо туздарды алып алып, ошо жака барып тайларга туз берип келет. Ошо жакта эле берип келет. Ошо жакта калтырып келет. Ал эми мынау сары кашкабыз бул ушул жерде жүрө берсин эми. Бул тайлар деле биздин бир туугандарыбыздын тайы. Ушулар менен жүрө берсин. Камчы ушу мындан ары кетти азыр. Мурдагы жүргөн жагына кетип калыштыр тайлар. Дайыма ошо жакта жүрсө эле го. Bu nereden ötkülü? Çekil. Çekil de o. Cönele ötüversen cönele. Ha. Aha kettik. Давай. Вперед. Кайтып түшүп кетти абыз. Машинага бара беребиз. Aha. Мал жерлер сонун жер экен. Саз экен мына жерлер. Бирок баягындай мал батып кете турган саз эмес да, баары бир таш аралаш. Анан мына жерлер аябай сонун жерлер экен. Оттуу жер. Жайык. Сонун жерлер экен. Бул жактар эми жанагы биздин дарыялардын башталышы да. Ушундай ар коктулардан ушинтип аз-аздан суу түшүп атып, дарыя башталат. Чоң дарыя болот бизге барганда. Анан ошо дарыядагы
Şagıl taşlar biz janagı işletip atkan. Sıyda go. Bul jakta birok mынандай taşlar, osturi, kırılуу taşlar. Mına kırılуу taşlar. Ушул кыян болгондо, суу көбөйгөндө ушул таштар бизге агып барып, бизге жеткиче шлифовка болуп, сыйда болуп калат экен. Шлифованный болуп. Сыйда таш болуп калат экен. Кагышып, таштан ташка урунуп атып, мына кырлуу таштар. Эгер ушул таш суу көбөйгөндө агып биз жака айылга чейин барса, сыйда болуп калат. Мынаны эмне дечү эле? Төө куйрук дечү эле? Комментарийга жазып койгулачы, мен эсимен чыгып калыптыр. Burada bilet elem az unutup atamış. Tөө kuyruk dese gerek ele. Mına şunday kırılуу taşlar. Büt ele şunday. Kırılуу taşlar. Anan ne gele biz jakta sayda шлифованный taşlar dese, görse uşaktan agıp barat eken. Agıp barıçaktı, birine biri tiyip atıp, kagışıp atıp шлифованный olup kalat eken de. Ay, batinkege kum girdi de. Ay. Azan yerge barıp alıp kagış gerek em. Umar ıldıyrak jol menen bassan. Usman, tuş ıldı. Jol mına yakta turat ko, sen kayaka ketip kaldın Usman. Mına jol. Jön basa alбай атасың Усман. O ötüp kettik jaman yerlerden. İdiyorum. Mınanım ne de koyuç ele? Bunu men esimde çok kulunçak dese öyle. Kulunçak dese gerek ele. Bunu alcanağında eken tөө kuyruk. Al emi bular kulunçak dese gerek ele. Kommentariye yazıp koyulasın. Oh. Tup.
Tunuk su. Kança жерleri var, susu yok. Kakşıgan. Bu yerde mına baskan yerin su, yerin astından su çıkıp durat. Bu yakta mına antip Kaşkay, tunuk su ağıp durat. Hava salkın. Hazır kança yerlerde çızırap ıssık. Adamlar kondisyonerge muhtaç. Kondisyoner jagıp alıp oturuşat. Papalap, dam jetpey. Bu jakta sonun jırgal. Bu yaktan ötöbüz? Baya ötkön жерден ötöbüz da. Sal naragırakta. Kana ötesin mi? Suga malınbay. Hoppa. Давай çıkar. Ürgütpayla öt. Давай sekir. Rayhan. Bu nereden sekirsen? Ha, sekirçi. Hoppa. Var Osman. Хорошо. Вот desem я самый последний deydi. Ah. Rayhan. Men botinkamı tazalap alayınçı. Rayhan, sen botinkanga kum girdi mi? Oh. Botinkamı tazalap alayınçı men. Ne deysin? Umar. Umarov T eken. Umarov T dep жазып koyuptur ha. Umar bir Ne kılıp oturasın arı? Biz düşüp geliverdik. Biz hazır oşoğun ayaktan geldik da. Bir ölük taydı gördük, bir tirik taydı gördük. Başkası bir yaka aşıp ketken eken. Kamçı hazır uşu çokuda uşu yakta jüret kıskası. Tappay adat eken. Biroq bu yakta koyçu aytıptır, uşul kırda jüret gördün dep. Hazır kamçı oşaka ketken boydan tappay adat eken. Bir jagına kölöp kirip ketken beyim. Murdağa gelgende bu yaktardan taap izlep, şerge alıp gelip durup, uşaka kirgizip koyup ketken da. Oşentse dağı bu yaka aşıp ketiptir kayra. Dağı oşo oydan jon koysa, dağı bu yaka ketip kalat da. Maşinalar uşul jerlerge çeyin gelip alatken, bundan nары jüre albayt. Bu yaka dağı jüre albayt. Bu yaka dağı barsa ona jerge çeyin barat biroq. Muna o jerge çeyin. Muna uşul jerlerge çeyin baralat. Dağı şu maşina bara albayt. Biroq elдің көбі uşu yerge keletken dağı porterler menen gelip maldарын uşul jerge aydap düşüp porterge жүктөp kete turganын жүктөp ketip кайра бияка айдашат экен. Кээ бирлери малдарын ушул жерде дарылайт экен, камчыга окшоп. Мынантип дарынын калдыгын жерге таштап кетишиптир. Этиловый спирт, этиловый медицинский дейт. 95% медициналык этил спирти.
Şu butulkalar da bu yerге taşlap koyup ketip kaçtı. Tip bulgaç attı. Daha kamçı. Cedi 11 ile sayken. Baştağı bir yakta durgan 3 tay görünmeydi. Ağızlardan içi görünmeydi. Oğlum bu elbisini kıdırabiliyoruz ki. Alar qayerdeken şu alыс ketpepti. 11'i. Şimdi 3 tay cüzdele bu o yerde duratsa. Tak, Alcer'de 11, belki 3 ömenin 14, dağı 3 yok bolsa 17. 17, biri öldü 18, жалгыз menen 19. Biröm ne oldu? 4 yok bolup atat desin. Значит 7 yok bolup atat eкен al jakta turu. Ötkendögü жүргөн 3 tay. Azır dağı 4 yok bolup atsa 7 yok bolup atабы? Bir başkaca tabağınız var mı? Ova. Teyze. Biz Kaşanın canında turabız, Kaşanın canında. Taldın gölökösünde ele jatabız. Altaylar. Kaşlar jaman bekinmeçek oynadı da. Koncuman ayıkın. Toluktap nan narağından kolatla girgizdim öyle. Eğimi gelse bir yaka çıkıp basıyordur. Bir bel aşıp. Toluk emez daha. Daha hiç ötürtü yok. Var jazda koroğu tuz berçelip koparsdagi koroğu. Şu yerde turat tuz degen yerde. Значит, ne öyle oladı? Neyse daha bir rasya var öyle. Ha, şu çilde atayım. Men de buna barda çok da rasya çilde attırdı. Значит, бер жактан ашып барган тайлардын баары толук экен. Өткөн аптадагы калып кеткен 3 тай тапсаң болду экен да, ошо үчөөнү тапсаң, а? Ооба, ошо үчөөнү бияктан көрүп эле ачкан экен. Жана бирок 14 баш деп айтты эле да. Койчучу, 14 баш турат деп. Ал койчуң адашып калган жок бекен, а? Значит, берки үчөө деле ошол нарак бераганда болсо керек, карап көр да. Таптын, үчөөнү дагы. Жана кыракада бул иракта ак чечекте турат. Ошон короонун үстүндө. Не кыласың эми? Ошону корого эле туз берип коесуңбу? Баарын чогултуп туруп эле. Бул жакта 11-ине таштадым туз бир пачкасын. Анан анеде койчу коросуна ноосун антарып көп туз таштап койгон экен эскенде. Ошодон калдыктары дагы бар экен. Ошонун үстүнө дагы бир пачка таштап койдум. Жеп калды, олорго тийбедим. Мына үчөөнү кулчу, ана 4-төөнү, 7-төөнү ошол жерге корого таштап койгон. Макул анда. Ошол жерде калтырып кой.
Bir cumada geliriz de daha. Alып turgan 3 ay. Oo, ulan çokudan düşmesi öttük can hele. Koyucu gördüler. Şulcaka düşmesi öttüler. Bunlar sırakta öyle oynayıp жүрөр öğretkenler. Nalaça üstüden düştü. İşte bir ay da жүрdü de. Ha bunlar pəstəgilər. Pəstəgilər menen üstüdə жүргөндөрдүн ayırması. Üstü жақта жүргөндөр жылтылдап калыптыр мыналар. Каркайып. Şu жерде эле жүрө беришпейби? Жазда ошол жерге бергем. Эң жап келип ошол жерге туз берип. Мына Акжал менен Наркы Бурулдун ортосунда турган Тордай өткөндө көчүү курттап кетип дарылаган тай. Жакшы болуп калыптыр айыгып. Құдаға шүгүр тайлар түгөлген бәрі бар екен. Өліп қалғандан башқасы бәрі бар екен. Өліп қалғаны жалко болды ем. Башқасы ошо дайыма жүргөн жерлеринде эле жүрөт экен. Алыска кетпептир. Камчы келгиче эс алабыз. Камчы келгенде кетебиз. Бүгүн баняга түшөбүз. А, Умар, баняга түшөсүңбү сен? Баняга түшөлү, а? Муздак бассейнге, а?